Maya pa oras kabalen. Payantami mabilog ang pwersa ng GNN TV44 o diyan rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni Pore balitang may kalap ngayon Biyernes, October 17, 2025. Yaku po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Lalamning liderato ng Mayor John Lasatin, inumpisa in disinfection at inspection kareng publikong eskwela ay ning balita. King Siyudad ning Angeles, inumpisa ng Mayor Carmelo John Lazatin II ding malawakang disinfection drive at building inspection kareng pampublikong eskwela at daycare centers King Siyudad, katukining pamagtas dareng kaso ning influenza-like illness. Inyang October 16, 2025, formal yang inumpisa ning aktibidad keti King Gueco Balibago Elementary School, king pamanimuna ning City Health Office, City Epidemiology and Surveillance Unit, City Sanitation Team at City Engineering Office. Gewa ning sanitation team ing malawakang pamaglinis at disinfection. Kabang merapat mo naman ing structural integrity inspection dareng engineers bang asiguradong safe lareng building. Asahan mo naman gawan ng kaparehong aktibidad kareng aliwapang pampublikong eskwela at daycare centers kareng tutuking Aldo. Ing proyekto, marapat siya king pamakipag-ugnayan king DepEd Angeles nung nukarin pansamantalang sinuspindi ing aliwang klase kada cluster bang agawa ing disinfection at inspection na maaabala ing academic calendar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manyaw siya ay Senator Bam Aquino king DOH na dapat pasiknangan in pamagpatupad ng zero balance billing ng PhilHealth. Ay ning report. Kukulay siya Senator Bam Aquino king Department of Health o DOH na pasiknangan at imasala king publiko ing pamagpatupad ning Zero Balance Billing o ZBB program ning PhilHealth bang asigurado na ring pasyente kareng pampublikong ospital ela sisingilan king karagdagan na bayad. King hearing ning Senate Committee on Finance kaugnay ning budget ning DOH. Request ng Aquino kang Health Secretary Teodoro Herbosa na ipabalo la rin kompletong listahan dareng ospital na ating ZBB coverage at ipatupad ing malino guidelines para malagwang i-access dareng memaling benepisyo. Ko po hindi to alam ng taong bayan. I don't think they know that this is available to them already. So my first suggestion, sana po mamaya i-publish nyo na po. May mga communications group naman ho kayo. Ano yung ospital na may zero balance billing? Paano maka-avail ng zero balance billing? Unang-una yung gusto ho natin, mga kababayan natin, may mga hospital na mapupuntahan na wala silang babayaran. I think that's really the first. Ang pangking senador kapag nasaning takbang IT na maging mayan ing gagasusan king pamagpaulo dareng ordinaryong Pilipino at mabawas ing pamaglapit dareng pasyente o pamagsolicit kareng opisina dareng mambabatas o aliwapang manungkulan bang manyawad mong pinansyal asawo. Binatikos na naman ng senador ang kasalukuyang sistema nung nukarin mapipwersa lang magpalipat-lipat ospital reng pasyente at mamagasa lamong king personal koneksyon bang manikwang SAUP Medical. Unang-una, palipat-lipat po yung pasyente. Kawawa po talaga. Pangalawa, yung kawawa rin po ay pipila talaga sa mga opisina po namin. And if there's a mother fund that we can draw upon to support our countrymen, poponduhan po namin yan. Lalakihan pa po namin yan. But it shouldn't be healthcare will only be received kung merong kakilala. Yun ho yung ayaw po namin. Ayaw ko na makakakuha ka lang ng healthcare dahil may kakilala ka. Dapat dahil Pilipino ka, makakakuha ka ng tulong. Pinanukala na mo naman Aquino na dapat iisplikang agad dareng hospital kareng pasyente ing karelang opsyon king oras ning admission bang aiwasan ning biglang pamagtas king hospital bill. Pag inadmit po sila, dapat klaro rin po dun sa ospital, ma'am, kung gusto nyo po ng libre, ito po yung mga patakaran. Because ang nangyayari, yung bill comes later at nagkakagulatan. Posible po kasing lumobo yan. But I'm sure if more of our countrymen knew na may option na libre, which I think is very important, mahalaga po yan na may option po na libre yung mga kababayan po natin, marami pong pipili ng option na libre. And I think right now, yung information ay hindi ho malinaw.
Dinikdik na mo naman na dapat mas substantial ing SAUP ibat king PhilHealth at emo limitado king kasalukuyan na 27,000 o 34,000 pesos sa coverage. Hinahanap po nila sa PhilHealth tulong na substantial. No? Hindi lang po 27,000 or 34,000, pero sana a certainty na may porsyento ng bill ko na kayang kargahin ng PhilHealth, whether I'm in a private room in a government hospital or I'm in a private hospital, yung assurance. Bilang karagdagang takbang, sinulong ning senador ing pamagbuo ning real-time online tracker ang magpapakit king ZBB bed availability kareng pampublikong ospital bang mas malagwa para king publiko ing makapanton libreng serbisyong medikal at bang abalo ning gobyerno nung nuka rin kailangan dagdagan ning pondo. Suportado na namang DOH Secretary Herbosa reng rekomendasyon ng Aquino na agpangkaya makatuglong king kapag nasaning ahensya na palawakan pang lakwas ing access king Universal Healthcare Program. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Siyudad San Fernando, selang yan na lareng pamaskong dekorasyon bilang umpisa na ng selebrasyon ng Pasko. Opisyal na lang selang yan, reng makuleng dekorasyong pamasko king siyudad ning San Fernando, ngayon Huwebes, October 16, ketiking City Town Center, Barangay Kadulot. Ing seremonya, penny muna ning Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Brands Gonzales, reng konsehal ning siyudad, at reng lokal parol makers, king seremonya light up, amemye saya, at sala king mabilog a siyudad. 5, 4, 3, 2, 1! Right! Ladies and gentlemen, masarap Paskong Fernandina! Keti, kinilala ang gelingan dareng matenaka na lantern maker sa ginusal at pepakit ng karelang talento king pamangawang parol adin na Mark Nino Flores, Arvin Kiwa, Rolando Kiambao at Marlon Taya. Nagpapasalamat ako sa mga lantern maker natin kasi talagang pursigido silang laging ginagalingan para mapaganda at mabigyan ng tuwa ang bawat manonood dito sa siyudad ng San Fernando. Agpangkang City Tourism and Investment Promotions Officer Ching Pangilinan, patunay tradisyon ay tina tunay yaping lantern capital of the Philippines ing San Fernando, kabilang king top 15 best places to go for Christmas inyang 2024. Lakwas na ngeni at pagsadya niya ing antabayanang Giant Lantern Festival. Siyempre, taon-taon, gusto ng ating butihing mayor na si Mayor Vilma Caluwag na magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan dito sa San Fernando at lahat ng mga dumadaan at pumupunta sa syudad natin. Kasi nga, isa tayo sa mga naitanghal bilang isa sa mga top 15 best places to go for Christmas, lalong-lalo na noong nakaraang taon. Kaya every year, kailangan mas maganda yung mga Christmas lanterns natin bilang suporta na rin sa ating San Fernando lantern making industry at bilang isang promotions for our Giant Lantern Festival. King San Fernando, ramdam na indiwa ning Paskong Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susunod. Ating pa mga paling balita king pa magbalik ng News Force Pampanga. Get ready, runners! RMFB 3 AG Palayan 2025, happening on October 18th, 2025 at Robinson Star Mills, Pampanga. Join the fun and excitement with 10km, 5km and 3km categories, perfect for every runner. Enjoy exclusive race inclusions, 10km finisher shirt, running shirt, medals, race bib and certificates. Don't miss this chance to run for fitness, unity and purpose. Come and join us.
Register now for RMFB3 AG Palayan 2025. See you at the starting line. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bibuklat ni ing katlong Walter Mart king Pampanga at 45 neman king Mabilog nga bansa. Pakiwalwan tamo ing lugar niya iti king report ng Patricia Mamao. Official ning makabuklating 45th branch ning Walter Mart aatupan kaya king Barangay Dawu, Mabalacat City. Migit king 70 stores, reng at Chuketi, kabilang na rin paboritong brands, kalupa ning Abenson, Watsons, Mr. DIY at syempre Walter Mart Supermarket at pang food court. At wala naman reng sikat na pipanganan, kalupa ning KFC, Mang Inasal, Hapchan, Dunkin at Marakal Pangaliwa, bonus pa ating Nike outlet para kareng maninton discounted stickers. Marakala kabalen ning tinagon king grand opening ngayong October 16 nung nuka rin ay enjoy ding mga regular promos, freebies at hanggang 50% off kareng halos ega-naganang tindahan. Today, we open Walter Mart Mabalacan. Ngayong araw po na ito, October 16, 2025, 10 a.m. Nagbukas po tayo sa publiko para sa ating mga kabalen dito sa Mabalacat, Pampanga. Ayan. This is our 45th community mall. Pang 45 na po ito across the Philippines. Pero pangatlo po ito dito sa probinsya ng Pampanga. Pwede mo na niyang pamamuklat reng Walter Mart executives kaya din ang Mabalacat Mayor Jel Daquino, Vice Mayor June Castro at reng miyembro ng Sangguniang Bayan. Alam niyo po, ito po ang nagpapatunay na kami po sa siyudad ng Mabalacat sa pamumuno po ng inyong lingkod, Mayor Jel Daquino, Vice Mayor June Castro at mga konsehal po natin. Nandito po si Councilor Ike and Councilor Marjorie na kami ay nandito para ipakita ang buong suporta
ng Mabalacat City ay investor friendly. Yan ang number one natin, prioridad sa mga investors po natin. Actually, totoo yung nabanggit ng ating buting mayor na kung saan malaking tulong ito sa employment dito sa ating syudad. At ang administrasyong Aquino at Castro naman ay pro-development kami. Na kung saan inaalalayan namin yung mga investor na pumapasok at sa lalong madaling panahon, inaaprobahan namin yung mga permit to operate nila. Neto nga ba yung shopping spot na naman? Ing Nibuklat para Karaing Kapampangan. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan kilub ning 24 oras. Ing babante na low pressure area making ganap ng bagyong Ramil. Ikitseti king dayong 1,145 kilometers east of southern Leyte ang magdalang sika na yangin na 45 kilometers hanggang 55 kilometers per hour. Papunta naman king direksyon west-northwestward. Alaya pa ng mga epekto iti, king nanumang parte ng bansa. Samantala, ang easterly so hanging manibatan king dagat Pasipiko, yan namang mamapekto king Luzon at Visayas. Anya naman makaranas mapali at malisangan na panahon, dapat magdalaya mo ring pamanuran king dakala parte ng bansa. Kabalen maging party kaking pamagbalita kitiking News Force Pampanga na numang kaganapan, isyu o reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento isumbong, kapabilitan na lang numero mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Balo yung kilog ng pamanunga Ela Pebrero, masali ng diamante nuneba lang Pasko. Uling iti ingaldo kasi ulaganing pekamalabato. Ikapo tabisa kang sali, danunan mo uling 69 days na mo, bayo datangin Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita, bilang panatang serbisyo, kanisam lang Kapampangan. I'll venue lang yan ng Biyernes, wala kala pa istorya, kitiking probinsya. Yaku po'y Beniginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, ibalik, susunod.